pagtampo at makyabing magkanta, king dalit a pamuklat. Kilagyuning igpam po ang anak, ang po ang banal na Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang Yesu Kristo at ang lugod na ng Diyos, at ang pamikagom king banal na Espiritu, parati ang manatili kay kayungan. At kaya ka, antimurin. Tinta mo po ngini, king 11 a Domingo, ning karaniwan a panahon. Magsadya nga na kay katamo ning kay katang ebanghelyo. Parating makabante, uling emubalo nung nano ing oras, o aldo na datangya ing kay kang panginwan. Kaya sabianan ning Ginoo kay katang ebanghelyo, iti kalupa nening meto nga mapanako, nung balo namo ning mikabali, nung nanong oras o aldo ya datang ing mapanako, magsadyaya, atene pabusten, milub ing mikpanako, king pibale-balena. Agyang itamo king bietamo, eta balo nung kapilan niya datanging Panginoon tamo, kaya parati tamong makasadya, ampong makabante. Si Shantala rin katang kasalanan, may niyatang kapatawaran king Ginoo, batang maging karapat dapat, magmasusi kaniting banal ay Eucharistia. Ginoong Yesus, sasabihan mo kay kaming tatakot, dong magkapilit king bibiyebye para king kang kayarian, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Yesu Kristo, adwan mo ing bibiyebye kami para king pibanjan, manatili king banwa. Kristo pakalulu. Kristo Kining pakalulu. Jesus, panayan mong ibuklat miya ing paspol, potang datang ka at tuktok kaniti, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. King Diyos, sa mayipayang totoo pakaluluwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Amen.
Igaya King Diyos, King pekamata sa banwa, kapayapan karing tao, kayang kaluguran. Ligaya King Diyos, King pekamata sa banwa, kapayapan karing tao, kayang kaluguran. Ginong Diyos sa rining banwa, Diyos ikpang mayupaya, sa samban pasalamatan, parangalandak ka. Sa samban pasalamatan, parangalandak ka. Ligaya King Diyos, King pekamata sa banwa, kapayapan karing tao, kayang kaluguran. Ligaya King Diyos, King pekamata sa banwa, kapayapan karing tao, kayang kaluguran. Manalangin tamo. O Ginong Diyos, may yakit dapat makanyan man pagmula ning sablang katatuan, ning sablang ating ulaga, magdalap keng kapanatagan at katiyakan, karing bagi kakit meet asandalan. Tatakot king lumakad king dalumdum at maliligalig uling emibalo nung nuya painturuing dalan. Maging tunay kang Diyos, mi aking kenumang manalig, sa upan mo king sumuyong mitmong katapatan keka, ngining kasalukuyan, ang makasadyang tuki keka, king paintungol, tayran mo, renggamat mi, at ang tabayanan mong miwas, king sablang sumbagal, papunta king labwad ning kekang pangako. Itiyaduan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang iba't king libro ning kabiasnan. Itang benging ito, makapauna ning mipamali kareng kaya katamong pipungpunan, bangketo kabut ikit da nung nanulauri ting sumpang karelang penaligan, matula lang mirinan si kananlub. Itiya ing paninaya ning kaya kang balen, ing pangaligtas da ring banal at ing pangalupig da ring karelang kasalang. Uling king paralan aginanti ko, karing kaya kaming kasalang, makanya mo kami namang pepaligayan king pamanyawos mo, king kaya kaming lumapit keko. Ding banal dang anak, ding mayap, matampalang miyaing sakripisyo, king makalihim at minsan metong alalup, tinanggap kanitang dibinong kasunduan. King ding banal para lang makinabang, karing kalam, o dumalan karing panganib. At kanita po, migmularong dilit ding dalit, daring karelang pengari. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
Maligaya yaing balayan, a pinili ning Ginong maging sariling keya. Maligaya ya ing balayan a pinili ning Ginong maging sariling keya. Ikayong sablang matulid a pamibiyebye, king Ginu tumula kayo. Ikayong makipusong dalise, kapurian sukat yung ibye. Maligaya yaing bansa nung ing Diyos yaing ginuna, maligaya yaing balen a pinili na. Maligaya ya ing balayan a pinili ning Ginong Diyos maging sariling keya. Dapat ing Ginu ingatan nala, retang makitakot at kaya gagalang, at sablang manalig king lugod na. Iligtas na laking kamatayan, king panahon ning danog, at pagkaluban nung pamangan. Maligaya ya ing balayan a pinili ning Ginong maging sariling keya. Ing ginuyang kaya katang kapanayan, talasawop at kambilan, o Ginu, lugod mo kaya kami sa ipakit, ang tinaning kaya kake manalig. Maligaya ya ing balayan a pinili ning Ginong maging sariling keya. Pamamasang iba't, king sulat karing Hebreyo. Ing kasalpantayanan, yaing batayan karing bagi, akikatamong paninayan. At yo ing batayan, para karing bagi, aetamo akakit. Pauli na ning kasalpantayanan daring kikatamong pipumpunan, ing Diyos metulayo karelo. Pauli ning kasalpantayana ng Abraham, pemintuana ing utos na ning Diyos kayo. Mintaya king balen, apengako ng ibiyen ning Diyos kayo. Likwani ing sarili ng balen, bisaman nabalo, itang pupuntalano. King kapamilataning kasalpantayanan, bibiyebiyang antimong metong nga dayuan, king labwad apengako ning Diyos kayo. Menok na nga niya king toldo, kambe dari Isaac at ako. At inanggap mo naman king pangako na ning Diyos. Uling i Abraham, penenaya ni itang syudad a ginulis na telakad ning Diyos. Syudad ating matibe pundasyon. Ing kasalpantayanan yan namang may kapalyaring igpa kang Abraham. Bistaman matuwaning tutu, ating mismong sarang asawa no, ene malyaring mikaanak. Penaliga ng tuparaning Diyos, ing kayang pangako. Uli na nito, king meto mong tao, bisaman, king iti halos mate niya mo. Karinlalinto, ring dakal apalipi, akasimdakal daring batuin, king banuo. At mabilang-bilang, antimo ing butil, ning balas, king pasigan. Ding taong deti, may nga matelang ating kasalpantayanan. Ila mismo eratinggap itang pangako ning Diyos. Dapot kanita pang panahon na itang malambat na, ikit dat ketula. Ngining masalarang kilala, king ilo, dayuan lat mistulang maglakbe mo ket isulip. Ding taong makanya na paglalawe king sarili ro, papakit dang masala, king atin lang pagdulapan pang tune, rang labwad. Aliwa ing labwad, alikwando ing karelang isipan. Uling nung itipin yang karelang pagdulapan, manawala sanang may kapagbalik ka rin. Dapot, ali. Ing pagdulapando, metong yang labwad alakwas mayap. At itiyapin ing labwad ng maligayo, karin banwo. Inya ing Diyos, napi ka rin ingaw sandeng Diyos do. Uling at inyang sasadyang metong asyudad para karelo.
ing kasalpantayana ng Abraham, yan naman ing may kayagyag keya, baneng idawon bilang ayin dorulukan Isaac, akeyang anak, kanitang sibukanin ng Diyos, i Abraham. I Abraham, itang pengakwana ng Diyos, makanyan man, makasadyaya pamuring idawon ni ing bugtong ng anak, bilang sakripisyo. Ing Diyos, iya ing sinabi kayo, ing kapamilatan ng Isaac, manatili ang mabiye, ing kekang lagyu. Dapot i Abraham at inyang kapaniwalan, kingig Diyos agyuneng pasubyan miye, Isaac. Inya naman, tinggap neng pasibayo. Nung wari sa antiyamong mi pasubyan miye, Isaac. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Parangalantaya po ing mayap a balita. Mingat kayo at makasadyang parati. Uling datang niya ing anak ning tao, king oras aeye paninayan datang. King Ginoo manatiliya kay kayo. At kaya ka antimurin. Pamasa king mayap a balita, agpong kang sanduka. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Jesus nga na kareng kay ngalagad. Magsadya kayo para king nanumang datang. Makapiblas kayong tambing, makasindila resulu. Mangari kayo kareng talasuyong maninaya, king pamagbalik ning Panginuana. Potang iba't siyang mekipagkasal. Magsadya lang pamuklat a pasbol, kabut datang ya at maus. Kanwanan daretang alipan, adas na na makagising ang makasadya, king kayang panyatang. Sabihan kung tutuke kayo, ya ing biblas para magsilbi. Paluklukano king lamesa, at ya ing magsilbi karela. Kanwanan dere, nung dasna na lang makasadya, agyang kapitanganing bengi, king panyatang na o kaya king ganangaldo, at ini intandanan nyo. Nunging makipibale-bale, balo na ng nanong oras siya, impanyatang ning meto nga mapanako. Ene pabren milubya, ing mapanako king kayang bale. Inya ikayo man, sukat kayong magsadya. Uling anak ning tao datang ya, king oras e naasahan. Ing maya pabalita, ning kay katamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo. Maya payabak po kay kayungan, at atita mo po ngini king kalabing isyam a Domingo naning karaniwan na panahon. May kadita mo po, dindamtani itang Latin na salita, Carpe diem. Seize the moment. Grab the opportunity. Nano po yung buri ng sabihan, nining salita nga iti, minsan po ating metong akayanakan, naya bisayang maging arkitekto. Oneng,
king kakaluluan, na po agawayti. Abalita na po niti, ning metong karing makwalta king karelang lugar. At kanita, sino pa ne ining bayong tao nga iti, bayang makapag-aral king college. At kanita, para king kayanakan na iti po metong yang chance of a lifetime, oportunidad king kayang biye. Ya po, may kalubya king college. Nya ita, nga king college, may kakilala yang malagong dalaga. At ya po, may in love ya. At maging girlfriend ne. At niyang maging girlfriend ne, may naliwana po ing intention na. Intention na, ala na king pamag-aral, luneke na mo pong pamaglolo na. Hanggang ya po enemy pasar king college. At iya, making college dropout ya. Uling makanyaning milyari, likwane po ning girlfriend na. At kanita, iya po, miyuli niya mo king pamagtindang popcorn. At sabi na king sarili na nga na, at sinayang po itang oportunidad nga na, nung semasan ko mong megaral, kumeyuli king antikaniting biye. Nalo kaya retang sinayang tang oportunidad king biye. Nalo kaya retang inugse tamong binye ng oportunidad ng Diyos. At intamo pong kasabihan nga tamo, laging nasa huli ang pagsisisi. Bakit tinapuwaring migsisi bayo pa? Ala, kaya laging huli ang pagsisisi. Kaya isuwi po itang kasabihan, opportunity knocks only once. Kaya po, grab it, seize it, o carpe diem. Kaya nung pungita mo po, lawentaya, ining carpe diem IT, king katang ibanghelyo ngeni, siguro mag-review tamo po. Bakit? Kasing ibanghelyo tangeni, katuglong na itang ibanghelyo tamo last Sunday. Nanyo kasi itang ibanghelyo ta last Sunday, aga na kaya pa po. Karetang sinim ba? Aga na kaya pa. Mimisip-misip kayo. Nakakalingwan nyo na yata. Yapin niya po itang parabola na nitang makwaltang mangmang. The parable of the rich fool. Bakit na nung kwento na? Kasi ating meto nga tao na iya may kapupulyang dakal king kayang hasikan. At kaybat sana iti oportunidad ng manyaw. Pero, nanong gawa na, inisip na yung kayang sarili. At nga na, ay karakal ko pupol. Bukarin ko dalay iti. Balo ko na. Palasak ko la rin ka na kong kamalig. Den ka na kong bodega at pagawa kong mas mga ragul. At karing kungan kabit. Ing ka na kong pupol. Ang porit ang atipon ko king makabang panahon. At sabihan ko king sarili ko, kaswerti mo. At tinanganing keka, ing ega na ganak, king kailangan mo king biye. Kaya yung gawan mo, nano ka yung gawa na? Mangan, matudtod, minom, magpakabsi, at magsaya. Pero nanong sinabi na ning kinukaya? Mangmang. Sorry for the word. Bolang. Ngining bengi muri nga ita, iti makwana. Ingke kang biye. O karin mo punta, ing sablang tinipon mong ayan. Kaya po, ini pong kikatang parabola nga iti. Tiglunga na ining Ginoo. King metong pang parabola. At nanuya po ing parabolang ay iti na sinabi na, the parable of the good steward. Ing parabola na ning maya pa alipan. At iti kabaliktarane nitang the parable of the rich fool. Kaya nanong sasabihan na kay katamo, ning kay katamong
Ebanghelyo ngeni nga nang sasabi, parati ko sanang makasadya, makasindi sulo, uling datangin kay kang Panginoon, ketang oras muasahan. Iba siyang may kipagkasal, pota sanang kato keking paspol, tambing kang makasadya at buklatanan me nga na. At kapalad na nga na, di tangalipan na ita. Kaya nga na pang tinuglong, nung balo na mo, ning mikabale, nung nanong oras siya datanging mapanako. Ikay po balo yung oras nung datang laring mapanako. Iya ene pabren, milubing mapanako, king pibale-balena, uling iya makasadyaya. Nanong rin ang sabihan iti po kwento na ng biyeta mo eh. Neng kai ating kangabalitan mete, ay mete ne, kabang ikit kaya pa niyang Domingo, kasibing kaya pang sinimba, laway nyo no resiping ya. Ne? Neng kaya tingtang makanya na kwento. O kaya, ay ikit kaya pang menyali, king palengke, manrugo sinimba. Iya at neking kapagala mamalengki. Ot metene pala nga mo ne. O kaya, lina ba siya paking kay kaming bale? Marapal yaw, kurnya kaya munta. Ot ngayon, yala ne pala. Yan nung lalawin tamo po iti kwento nening biye. Ing sasabyan na kay katamo ning Gino. Kaya na nung sinabi ning Gino kay katamo, carpe diem. Grab the moment. Seize the moment. Nga tamo. Huling, ing sablang, panahon abibiye na kay katamo ning Gino. Iti oportunidad niya. Oportunidad, gawang marok, lune, opportunity dia para gawa tamong mayap. Kaya po, ingburin ng sabihan pala ng Carpe Diem, to live for the moment with a purpose, with faithfulness, of good steward, with eternal life in mind. Ne? Kaya, iti po ingburin ng sabihan, ning Carpe Diem. At nanula po rin Carpe Diem na akit tamo, karing kaya katamo pong pamamasa. Makanano tamong bibibye, ketang seize the moment mo muna, consistently, namburin ng sabihin ng consistently, parati, tuloy-tuloy. Kaya po yung pamangawang mayap, iti po, ala naman pong lugar, ala naman pong panahon. Potang sisimba ko wari, karin kumumayap. Potang ina ko sisimba, na kumayap. Ne? O kaya, neng mayaldo, karin kumugagawang mayap. Potang ina mayaldo, nagagawa. O kaya, neng Pasko kumu maganaka. Potang Pasko, tana maganaka. Ali, seize the moment. Kasi impong pamangawang mayap, iti aldoldo, iti oras-oras. Ne? Tandaanan tamo po, impong pamangawang mayap, gawan tayang habitual attitude. Ikay wanak, maging mayap kayo mo, po ang ating kumburi kareng pengaryo. O kaya, ikayo misis, maging malugod kayo king asawa yu, po at ang ating kayong buri kaya. O kaya, vice versa. Ne? Aliting paganakan kay katamo, ning Gino, Carpe Diem, pamangawang mayap, na magparati. Iti tuloy-tuloy. Kaya iting paganakan kay katamo, ning kay katang mo munang pamamasa Pega na ka ning libro ning kabiasnan, ingga na ka ning Diyos kareng taga-Israelita. Na ila niligtas nala kareng karelang kapate. Kareng karelang miglupig karela.
Kaya makanya niya ganakaing Ginoo. Nyanong pong itamo, gaganakan tamo yung ganakanan ng Ginoo. Pagganakata mo naman karingaliwa. Ne? Uling king ganakata mo, na tuloy-tuloy, ablasana nakatamong ganaka ng Diyos. Kaya carpe diem, every moment nga tamo. Kadwa po, naning carpe diem, avoid complacency. Namburi nang sabihan ng complacency, kamaging kampanti. Ne? O kaya, kamaging pabaya, king biemo. Kita mo pong Pilipino, kay balwantakan o kitang kaya katamang ugaling, may niya na habit. Namburi na sabihan tang may niya na habit. Mamaya na habit. Kaya ita pong taong complacent, yapin niya itang taong dapat mo nang gawan ngini, pero ipabukas mo pa. Ne? Impapangawang mayap, po makanyan. Nung mayap kang alipan, nung nanong nga gawa mo ngini, gawan mo na. Pota ing bukas na datang. For example, karenganak, gawa kang assignment, dapat gawan mo na ngini. Pero, mamyalong ka pa mong online games. Ne? At gawan mo na bukas. Pota, ala ng oras, mabutata na ka mo. O kaya mag-exam ka, ka pa mag-review ngini. Potang oras ng exam, ala kang balong sagot. Kasi migpabaya ka. O kaya dininana kang obra ng boss mo. At kay ba't sabihan mo, ay pa naman due date. Pota namong due date, karing kamamaligwang gawan mo, itang obra mo. Ali, nga na kaya katamo, ning kaya katamong kadwang pamamasa, apusan tayo Abraham. Bakit na nung gawa na ng Diyos kang Abraham? Anyang sinabi na ng Diyos, lumipat ka nga na kingaliwang lugar, karing kuibye kaya kayong sabla kong pangako kaya ka. Migadwa yung isip kay Abraham? Ali, uling king kasalpantayana na king Diyos, agad, yung migpabaya, yung maging complacent, yung maging kampanti, tinukiking burina ng Diyos. At pigkaluban na ng Diyos, anak kagyang ketang kayang Ketwan, ang poing asawa ng Sara. Kaya tiglong na paning ginuking kakatang kaduwang pamamasa, makanyan mo naman. Aliway tang bandi ketiking yating lalawin nyo. Doon itang banding pagkalub na kayo ng Diyos, potang lumipat na kingaliwang biye. Nga na katamo. Kung magkampanti king biye, ketiking yato. Noon ikayo, magobra kayo, mit mong kayapan, bang mirastamo, king biye alanganga. At katlo, nung itamo po, consistent tamo, karing pamangawatang mayap, potang itamo po, making complacent, karing kaya katamong pamangawang mayap, nanong biyan na kaya kataning Ginoo. Compensation. At naning compensation na iti, yapin niya itang reward. Kaya nga nang sinabi, king kaya katamong ibanghelyo, kapalad na nitang alipan na ita, nga na. Nung gewa na yung kayang obra, nung peka na nala, ren kayabe ng megobra, rening kayabe ng alipan, di naning dakal abandi ning kayang Panginoon. Kalupay ita nga ng alipan, na isipan na ipadatangin kayang Panginoon, nang gewa na, pamugbuga na lareng kayabe ng alipan at inupakanan. At potang datangin karelang, Panginoon, parusane inang ining alang kwentang alipan IT. Kaya nung lalawin tamo po, nano kayang pigkalub na ng Diyos kay katamo. Tandaanan tamo po, ring pigkalub na ng Diyos kay katamo, indam laking Diyos. Indam talaking Diyos. Tala po bandi din. Kaya, alipan tamo mo pong, peparam na ning Diyos. At sablang peparam na ning Diyos ay dapat tanggamitan king gusto ang pong masalese, ang pong mitmong kayapan para karingaliwa. Aga nakake po itang kwento ng Alexander the Great.
Kay wanak baloy Alexander the Great. Aliye, aroy la magaralis yun. Oh, Alexander the Great po, betong yakareng, ne, conqueror na ningyato. At iya po, niyang panahuna, conquer na ing may git kapit na ningyato. Uling kayang kabyas na nakimpampi paglaban. Ne? At dakalya po ati pun pibandyan. At niya pong Mateya, may nabili niya king kaya pong military officer. Ating sinabi na nga na, potang Mateko ay ninggawan nyo kanako nga na. Muna nga na, potang nga ng ikut-kut yuko, ing magdalaking kanakong kabawong ilapin detang best doctors in the world. Ne? Bakit kanu retang ganang best doctors in the world? Uling king panauning kamatayan, agyang ikang kabiasang doktor, emo iti apigil. Agyang ing doktor mo, iya po yung kabiasa, king kayang sensya, mateka rin emo apigilan, ing kamatayan. Wapen naman karakalataong mga kwaltampong kebalwan, masikanan, pakabyas ng dereng doktor da, elamete. Metelo. Kadwa nga na, potang nga ng kukut-kut yuko nga na, ring ganaganang, ali kumkuking makipaggera, deng sablang ginto, ring sablang pilak, deng sablang diamanti. Ne? Naikwako, kimpamik paglaban, ilatag yorete king dalan nga na. Bakit palatag norete king dalan? Uling brin sabihan nita nga na, ingeganaganang bandi kaya timuking yato nga na. Ne? Dalpakan mumu at dalana na ningke kang pamaglibing. At katlungana, potang ilibing yuko nga na, pabusbusyeng ka na akong kabawong, palwalyo rin ka na akong gamat. Bakit papalwal no king ring gamat na? Bang kanita akit da ring tao nga na, king kamatay na lakong dala. Agyang nanuman. Diyos ko, ikang greatest conqueror of the world, ketang panahon na itaalos bandiming kapinaning yato. Potang Mateka, ne, alayang sasakmalaning kekang gamat. Kaya nanitang kasabihan na ita, mibay tamong lubas, mate tamong lubas. Ne? Kaya nung lalawin tamo po, tutuya po ining kwento ng Alexander the Great IT. Pero nano ing importante, grab the opportunity, seize the moment. Nung ating kang panahon, gawang mayap ngayon mo na pibukas-bukas pa. O kaya, nung ating kang panahon, napakit mo yung lugod mo, kareng aliwang tao, gawan mo na ngayon mo na pibukas-bukas pa. Potang ating kang buring, ne? Panyawad sorry. O kaya, ikang bisang mamatawad, gawan mo na ngayon mo na pibukas-bukas pa. Grab the opportunity nga napin. Uling sinabi ng Ginoo, mo balo itang oras, mo balo itang aldo, mo balo itang panahon, natatanga na kaning kekang Panginuan, kalupa niya mo yan ning mapanako. Nga na, nyanong ika makasadya ka, mo pa bren na, ing mapanako, lubane ing pibale-bale mo. Karakal na binye kay katamo ning Ginoo. At nalaring binye na kay katamo ning Ginoo, time, talents, treasure. At naninggawan takareti para king kikatamo mong sariling kapakanan. Ali, hiram sa Diyos ang aking buhay. Hiram sa Diyos ang lahat ng mayroon ako. Gamitan mo king pamaglugod king Diyos,
gamitan tamo iti king pa magserbisyo ka rin nga liwa at kanita makatipon tamong pibanjan keke tiking yato nune makapanipon tang pibanjan karin king banwa. Kaya king pamangawang mayap dapat parati iting tuloy-tuloy, parati, consistent. King pamangawatang mayap, itamo magpakapanpanti, pabaya, o avoid complacency. At king katlo, nung agawa talaret ang adwang areta, king Diyos ina nakatamong compensation, di na nakatamong reward, at nano itang reward ay ta. Pibanjan, karingking, banwa. Carpe diem. Seize the moment. Grab the opportunity. Talakad tampo. Ipasyag tamo, inke katang kasalpantayanan. Itangan po, Sasalpantaya ko, king Diyos itpang mayupayang tuto, lina lang king banwat yato, at kang Yesu Kristo ang anak ng buktong aginutamo, pengagliking upaya ni Banal na Espiritu, mi bayit kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king Cruz, Mete at Mikutkut, tinipaya karing Mete, king Katlungaldo, sinubliyang Mebye, pepayta siya banwa makaluklok wananin Diyos, itpang mayupayang tutu, ibat ka rin magbalik yan naman keti, banukom karing mabye ang ponme nga mate. Sasalpantaya po king Banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakting santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasubrirang mieding mete, at king bie alanangga. Amen. kambening sablang manaya, king panaslag ning Aldo, katang manalangin king Ginoo, bustan mong sunlag ni Ingaldo mo kaya kami. Ginubustan mong sunlag ni Ingaldo mo kaya kami. Kambering sablang magobro, kaya kabaning bengi, at para karing balamu wari, ing aldo, enye datang, manalangin taking Ginoo. Ginubustan mong sunlag ni Ingaldo mo kaya kami. Kambering masakit, aena daratangan ning tudtud, at para karing ing bengi, balamu wari alaning kapupusan, manalangin taking Ginoo. Ginubustan mong sunlag ni Ingaldo mo kaya kami. Kambering sablang bansang migigera, at para karing ing kapayapan balamo wari binayang makarayo, manalangin taking Ginoo. Ginubustan mong sunlag ni Ingaldo mo kaya kami. Kambering mipasakitan at maliligalig, at para karing ing katimawan manatiling makabitin, manalangin taking Ginoo. Ginubustan mong sunlag ni Ingaldo mo kaya kami. Kambening kabilugan na iglesyang manaya king pamagbalik ning talaga pagligtas, baning kekatang kabengyan mapupus ni king pamagbalik ning anak ning tao, manalangin taking Ginoo. Ginubustan mong sunlag ni Ingaldo mo kaya kami. Kambering sablang pepaubaya tanak king Diyos, king Aldo iting, manalangin taking Ginoo. Ginubustan mong sunlag ni Ingaldo mo kaya kami. Ngeni adwanan tamo po ing sarilitang kapagnasan. Para king kapasalamatan ang pong kayadwanan ng Richard Chona Yumol, Ielmer Ampoy Anita Cura. Para king kapasalamatan dari Rodante Gonzales, Jonah Gonzales Nicolas, Rodiel Gutierrez Sr., Chanti de Guzman Sac David, Juan Miguel Gutierrez. Para king kayadwanan ng Krisha Kis Vera Marlon P. Garcia, para king kapasalamatan ng Nimpa Agapi Toong, para king kapaldana ng Mabel Yabut,
para king kaladwa ng Jose, Roman Sr. Jr., Antonio Luminada, Juanita Leandra, Maximiano, Amancia, Joshua, Lucita, Arnold, Teresita, Corazon, Ampoy Jan, panalangin tala king Ginu, Kinubustan mong sunlag ni ngaldo mo kaya kami. ginipuad wan taming kay katang sariling kapagnasan. O Ginong Yesus, tinapi ning biye, paintulot mong ding mamangan kay ka, maging tinapi no man para karing aliwa, at makatalakad kami karing bakas mo, ngini manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ni Eucharistia. Porin Diyos, metasikloban kaya kang kaya pantinggap meeting tinape, para kaya kami maginyang tinape ning biye. Porin Diyos, metasikloban kaya kang kaya pantinggap meeting alak, para kaya kami maginyang inumaning kaladwa. Porin Diyos, manalangin kayo kapatid, ang kakatamang daon, matanggap harapan ng Diyos, ikpang lubos mayupaya. Tanggapan niya sanang ginuiting daon karing gamat mo, king ikapurit kaligay ng king lagyo, king kaya katamang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos ning sikanan,
talapamye karing regalong daralami, tanggapan o sana retingay na yang pang kingkikang Santa Iglesia, at gawan mo ang sakramento ning kay kaming kaligtasan. Itiaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabeya kay kayo. At kaya ka, Antimore, Itasyulareng pusuyo. makatasno king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginutamo. Iti karapat-dapat at Kuneping matuloy. karapat dapat at matuli ding pasalamatan na kang parati at numan karino igpa, Diyos sa langanggat lubos mayupaya. Kapilan man king kayang krus, at pamanyubling mebye, kinabos na kami king alang kapapusan na kamatayan, at tinaos na kami king ligaya, ginawa kay kaming laing pinili, laing saserdosyo, banalabalayan, bale na iniwi. Numan ka rin papasyag milaring mayupaya mong dapat, huling inaos mo kami, ba't king karlumduman, bang miras kay king sarili mo kapagmula lang sala. Ulinita, kambering sablang koro ring angeles ka rin king banwa, alang tuknang at ngaming pupuri. Sipit libro. Kingkep ang ligaya, O sana, king kakatas-katasan, O sana, king kakatas-katasan, wanin daratang, king lagyo ning Ginoon, wanya, wanin daratang, king lagyo ning Ginoon, wanya, sana, king kakatas-katasan. O sana, tunay kaping banalo ikpay kay panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, papagbanalan mo laretingayin king ambuning espiritu mo, bang para kay kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Jesucristo. Bayami daon ko sang loob king pamaylas at kamatayan king waning tinape, pasalamat siya keka, piraso ne, binyene ka rin kayang disipulos at ngana. Punanyiti kayungan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makainyan mo naman kay batingapunan, king waning karis at pasibayang pasalamat keka, binyening kalis ka rin kayang disipulos at ngana, punay niya iti kayungan at minum ko kaniti, iting kalising kanakundaya, indaya ning bayo talanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para ka rin sablang tao, bangkit ami patawaran na rin kasalanan, daptay niyo iti bilang kapigaga nakakanako. Misteryo ning kasal pantayanan. At pamanyubling mie, inabos mo kami. Ika'y talapagligtas, ika'y talapagligtas, hingyato. Niyang iniganakan mi, ikpaing kamatay, at pamanyubli ng mebe ng anak mo, daraw miya kay ka, iting tinapi ng biyampoing kalising kaligtasan, laiming pasalamatan kay ka, impapalirian mo kaming matampang talakadarapan mo bang sumuyo kay ka. Kapag kumabaming pagamo, amo ni kami nga sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo,
tipuna na kami nganting metong ning banalay Espiritu. Kanakan meo ikpay sa iglesia makalaganap king meto yato, bang bigan na piking lugod. Kambe ng Leo, kaya kaming Papa, i-Florentino, kaya kaming Obispo, de sablang pari ang pong diakono. Kanakan mula naman ni kapatid ming pepainawan at maninay, subling miyang pore sablang miyangon na biye. Tanggapan mo sa aking maligay mong harapan. Pakaluluan mo kami ngan, gawin mo kami ngang karapat dapat magkamit king biyalang angga, bangkayabe ng Maria yung Birhening Dunin Diyos, kambe ng San Jose king esposo, kambe ring sablang apostolang pore sablang banal, at inupad king malmong kaburian, king kekabaning panahon, puryanda ka, paligayan, kapamilatan ng Kristong kikang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ikpang mayupayang tutu, kagumning banalay Espiritu, papuryanda kat parangalan, manggaman king alanganga. Kini po manalangin tang mitmong kapanaligan at lugod kingig pa, kareng amanong tiro na kay katamo ning Ginoo. Bisamba niyang lagyo mo, datang ke kami, ingkayayan mo, ipamitwang niyang lomo, ketiking ato, ating banwa, ipamitwang niyang lomo, king kakanan mi, king aldo, ibiemu ke kami, king aldongeni. Salami keka ating pamamata wad mi karing mi kasala ke kami emu ke ipay saul king tokso done ikabuski. Kabus mo kami o ginugi sablang marok, malagod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bakit kasawpanin kang pakalulu, parati kang mikabos yung kasalanan, at miligta sablang kaligaligan, kabang maninaya kami ning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Uling ke kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, kinalanangga. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kayong apostoling kapayapan lalakuan ko kaya kayo, yung kapayapan ko babiyak kaya kayo. Mo sa balikdan din kaya kaming kasalanan, no nilawan ming kasalpantayan nanin kaya kang Santa Iglesia, pamayapan may pang bilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggamang kingalanganga. Amen. Payapanin Ginoo parati sanang manatili kaya kayungan. At kaya ka, antim mo rin. Bakit tamo po ngining mikakami itong taking kapayapan? Kapayapan po kaya kayungan. Kapayapan po kaya kayungan.
Transfer yun na po. Transfer yun na po. Kordero ning Diyos sa ilalako, king kasalanan yatu. Pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos sa milalako, king kasalanan yatu. Ibiemuke kami ing kapayapaan, ibiemu ing kapayapaan. Niyo'y ginutang Yesu Kristo, ing kordero ning Diyos, yang milalako king kasalanan yatu, mapalat tang mayaw singapuna ning kordero. Ginoy ako Ginoy kung matangpantanggap kaya ka, dapat agkasmi nga mano mo, kumayap na Tawan at ako. daya ng Kristo, idala na katangan sana, king bie alanganga. Amen. Tawa ng Kristo. 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 Tawa ng Kristo.
Manalangin tamo. O Ginoo, iti sanang Eukaristiyang pigkalo mo kay kami, pagdala na king kaligtasan at pamaratilian tapat king sala ning kay kang katutuan, iti adwan mi kapamelata ng Kristong ginumi. Amen. Next week po, mag-umpisa ning kay katamong Sitio Mass, kay katamong BEC Mass, bala pong Webis, alas 5 na ninggat panapon, karing kay katamo pong Sitio Chapels, karing tamo po ganapan. Pero kin pong daratang nga Domingo, gawan tayo po iti Miyerkules, 4:30, ken pong Miller Estate, huling pong karinta magmisa kitang Karelang Chapel. Katanda kayo po, king Miyerkules, karinya po ing misa tamo at 4:30 p.m. Bang magumpisa na po in rin katamong Sitio Masses, ampo po in katamo pong BEC program, king katamo pong parokya. At sana po makyabe tamo, abayan tala po rin katamo pong Sitio leaders para ipalaganap tayo po in kasalpantayanan, kimpong baryo, Sapang Bato. Ginoo manatiliya kay kayo. At kaya ka, Antimorin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paing tutuwing igpa. Poing anak, ang poing banal o Espiritu. Amen. Misa midaw ne metanaking kapayapan at lugod kang Kristo. Salamat, King George. Salamat, King Diyos. Maya payabak po kay kayo nga.